Uyu mubumbe mushya wavumbuwe witwa Kepler 1649c uzengurukwa n'inyenyeri ingana na 1/4 cy'izuba. Uyu mubumbe umwe byagaragaye ko ushobora kuboneka ubuzima ntiwari warigeze kuvumburwa na rimwe, ndetse imibare ivuga ko iruta isi yacu mu bunini ku rugero rwa 40%. Abahanga mu by'isanzure bavuze ko umubumbe bavumbuye uriho amazi nk'ikimenyetso cyerekana ko ushobora guturwa kandi ufite ubuzima. Ikigo cy'Abanyamerika gikora ubushakashatsi ku bumenyi bwo mu kirere n'isanzure NASA cyagaragaje ko mu bihumbi 2000 itari mu isanzure rigaragiye izuba yavumbuye hifashishijwe icyogajuru cya Kepler Space Telescope. Uyu mubumbe wa Kepler 1649c niyo usa n'isi haba mu ngano ndetse n'ubushyuhe bwawo. Ngibyo bitanga icyizere ko hashobora kuba hari isi ya kabiri iri hagati y'inyenyeri itegereje kandi kuvumburwa nanone. Nubwo NASA yavuze ko hari imibumbe ijya kungana n'isi, indi kabigira ubushyuhe nk'ubwayo nta wundi mubumbe ujya gusa nayo mu kuba ushobora guturwaho. Umubumbe mushya wavumbuwe ni mugari kurusha isi ku gipimo cya 1.6 ndetse n'urumuri rugeraho rungana na 75% ugereranyije n'urw'isi yakira ruvuye ku zuba. Bisobanuye ko ubushyuhe bushobora kuba bujya kungana. Abahanga mu bya siyansi kandi bavumbuye uyu mubumbe ubwo barebaga mu byavuye mu bushakashatsi n'ibyakusanyijwe n'icyogajuru cya Kepler cyahagaritse gukora mu mwaka wa 2018 ubwo amavuta yacyo cyakoreshaga yashiraga. Nubwo iki cyogajuru cyahagaritse misiyo yacyo mu myaka ine ishize, haracyakusanywa amakuru cyohereje ku isi mu gihe cyakoze. Icyogajuru cya NASA cyagaragaje ibyavuye mu bushakashatsi ko hari imibumbe mishya 219 itari mu isanzure rigaragiye izuba, muri iyi 10 ikaba ijya kungana n'isi. Imibare kugeza mu mwaka wa 2018 yerekanaga ko kimaze kuvumbura imibumbe 4034. NASA ikaba yaragaragaje ko igera ku 2335 yemejwe bidasubirwaho. Abashakashatsi bagaragaza ko kuvumburwa kwa Kepler 1649c ari intambwe ikomeye mu mateka y'ikiremwa muntu. Nge ndiberwa Gakuba Prudence, iyi ni Isango Star.